Ndiare agevana mutumanto ithinkia umbita kwithirwa agikira wira nembe umbithi baraba kethirwa bagichetha kire Governors Cup akiuga thirikari gatigira bakuguneka na njira ya biewa biao kwithirwa bigiukirua buria ni ugambi bugwati mbaru ni ngwataniro ya gikundi kia The Meru We Want tara muthuri Muriuki agotumenyithia. Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto ithinkia kiarire mantu ja Governors Cup iraitete na mbere nerigiri kwithwa ikirika ntiko ikiumia augite moroto jone gutigira mbe mbithi barabe na yewa bakwithwa bakiguneka. On Sunday bweye bone Governors Super Cup Finals muchetho jwa mbere yora governor ambiria ywa ku encourage talent chia vijana betu na ywa kinya mwisho ndene ya Meru County. Meru County, we mean business, we are deliberate, we are intentional about to support talent chia na betu, talent chionde kwa ambiria michezo, usanii, wini, iu chionde uigizaji, na unio turi nekenda tuhakikisha neto create opportunities chia na betu barabe na different talent nekenda baomba ko an income out of the talent ira benachio. Akigwa tumirite michetho iji kwithwa kirwa andu acha kinja ndawa cha mbogita na kinya kuthirania biubia na banini irinjire mwe gutigira Meru ina urungika. Turi county government ya Meru ni tukurwa na mimba kana iu bia mapema kiria na betu muno barabara skuru teenagers na turiwa kinya ni tukurwa na ndawa cia kulevya. So even as you come on Sunday, bear that in mind. Amona bobo Governor Mutuma agamichetho iji ikethwa gita na mbere o mwaka ende ugamichetho iji kirika ntiko ikiumia akethwa akiantukanya kwigirirwa amwe na ini takinya kubakanya kakona mubira ja World Cup aja kinike kinoru kukethira kwina entertainment, our local talents, musicians, spoken word, actors, all these artists bakethira baria twetere World Cup Finals together tubwikirite screen inene uwa screen inene bwana tubwikirite screen inene cia kuona World Cup Finals na michezo ikendelea ngai embere mutumari governor. Inio one of the ways cia ku empower anabetu na ku ensure that we are identifying, we are developing and we are connecting the talents nikenda tumba kuona mbecha kwa sababu talanta ulipa. Untububu boke watombaru ne kundika Meru We Want parabugite na limpo embithi nibagunigite mono kumania michetho iji ira twikite biashara kiribo na kinya guest babejete baraba ingi bejete gintu gitawa benchmarking ko acheti barata baba ingi no bone kinya scholarship bageto chedra irabu binene and it is our joy kuona acheti wa Meru County bechedra irabu binene lakini nyake Governors Cup eje itokuona ko na teams cheerleaders na ndiko kuona nyaba to itokoro mugongo na itoko batiko itho to imenya thai na ndenya ladies no baite ngogea ko chedha mubira ngoge na bakaona income kumirau. Governor atokwire tutugo support utheri turi gu support no tugwitu kuona ugwe una nkoro ya vijana. Thank you very much no tubogo choke the Governors Cup na tunashukuru kwa sababu Mutuma autuiti tubure unatuita na tuone na nini na kakitu nyumbani na ninashukuru sana na Meru community tojokirie wini na ochethi boge ntokia mana jora Mutuma kijokiritie muthuri Muriuki weru njuma mutire jokanga